ججبوت عند ربوزو لنجمع كجرا كان سينان ديسو براه من مالك فيكن في دار باسو كنت وافف كني أمة برارسو لبو رب بافي أفهم في دين باسو لقينا من سينا يا ماما وديسو واي براوتو اندبتين انديسو أنس واي ساكا ليسي يادجيسو قارون بيرسو مقاقباب سيتني بفضل رفقك يا قاهر الكون وانقوت من تاتيسي دبت بكي نمكرا ربي لدي تزديد ملكين لدي سمكاسا قرار مالكي رضي الله عنه يا مالك الملك أنصار تيمي يسرب كيس بكي نما دراماني بوتن أبل لكي سنان ساو الراجي دبت ياكي ورانا مرتدي ففجاس بركي فنيان كبيدركين في داي ماداني بفضل ربك يا قاهر الكون سنان يروكاتا سارا دبتو وقاتا دباجي جنا منقوتو انجرو جدام نم نمسا غلطو قامني ساقو وانفو مگر سنفقاتو اكسمتها وانتمي وجتو كفارتو سام مبارزة باتو حركساتي دمتي نمني ربقوتو كنني كوباسا لنكون دمتو كمبيا وجين هيتني سابمتو دوبين قاما مگر فچو برنجرتو مشرقي ففردان كان قاما في أبدتو ويتبرا حجان ارغن توفتو قرون امني سافلو لك مدتو تقوم لتكان ديبين تقمتو توقلا فتنتو كنون تدوبوني بفضل رفقك يا قاهر الكون سينا صادق بجوت ميرة هندي بكرون قهونا بك مرادي جال اللي قما نبي محمد براه ابن مالك ربي افتح جندي وبلس عن خادم سيدي لا لسنا جراب رب وقبدي نمني نيا قبور ربي افتح جندي وانقار بينا قلبي نقمدي براه التندي بيا كانون نسدي قاف اسلام كنت كفرت مرتدين قيت يا ماما تمات واشدين ورانا كما برت مجالا كبي أمة إسلاماتي دكنا هيردي كما ببسدي أجيت دماني بفضل ربك يا قاهر الكون قافت يا ماما لولي قراربي أمة إسلام عسجو سودبي خالي الملباسي لجدون دابي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن نقيفتوتك إنك كيردا الحمد لله رب العالمين بقربين نقها ولدت نديب سججة سقنتان كإنك قوياه الرأى سينا سلمان الفارسي وما أدراك سلمان الفارسي واني نتر ولدت إنه ربين على ما فدي سينا سلمان الفارسي تسحب ديك نبي كإننا قديك سينا إسابرته فينا إن شاء الله تعالى سلمان الفارسي ما لك تيهر أبر إن شاء الله تعالى يربين على ما فدي يودران بيتا يادا جيسا تا يودران هم بين برو تا اتحاد دايت والإهيسا سنين جرى دوبا سلمان الفارسي والرفارسيت رضي الله عنه وأرداه ورنبين كإن فارس صلوات ربي وسلامه عليه صحابا مرتو سينا قبدي سينا قباتي قبا سلمان الفارسي نمو سينا متا إساتي قبا سينا سلمان الفارسي كصحابا را قبا بهتي أرقم دوبا نبين كإن وانجل صلوات ربي وسلامه عليه لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان وادئا يده على سلمان نبي كن وانجد صلوات ربي وسلامه عليه سلمان الفارسي قبار كيسا كنغا كاهي نبي محمد وسو إيمان نكون أغرتي أرجي قبت الليك أرغمتاتي دي رور كنا أغرتي أيتي أجراك أبسي فتيجر نبي محمد عليه الصلاة والسلام الله أكبر لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء وسو إيمان أرجي قبا جراته
achii dhaqanii fudhatan malee hin dhiisanii jedhu ummanni Faarisii kun warra ajaa'ibaati itti dhihaadhu duuba agartee ajaa'iba dhagahuu deemta akka itti Salmaanul Faarisii fi imaanni itti wal gahe karaa laafaa miti duuba Salmaanul Faarisiin warra Faarisiitti duuba akkamiin akkana jedhame inni waan jedhan abbaan isaa ra'iisa gandaati abbaan ra'iisa gandaati diinin isaan harkaa qaban diinii majuusaati yahudaarraa yahudaatami jennaan tabanii asbihaaniiti isaan warra sani yahudaa ganda saniiti qariyaan isaanii immootuu jayyaana jedhama ganda san ture duuba abbaan isa argatee jennaan akka malee isaa kana jaalate akka malee jaalata abbaan salmaanii kan akka malee jaalata jaalalarraa kaka'e akka ammanaa bahuun fedhu mana keessan natiisaa jedhe akka dubartii ijoollee hintalaa mana keessatti hiisanitti akkasin mana keessan natiisaa jedhe abbaan kiyya jaalala naa qaburra alatti gannan baasuu jedhe akka malee onneen isaa onnee tiyyatti hidhamtee jedhe ammallee diinii majuusaa harkaa qabna diinii majuusaa kanan akkaan agartee jabeessa warra ibidda gabbaru ibidda kana akka inni hin dhaamne qabsiisaa oolaa jedhe halkanii guyyaa baay'ee na jaalate jedhe abbaan kiyya ka akkasitti jirru gaafa tokko abbaan kiyya ra'iisa gandaati oorruu takka qabna oorruu san dhaquu barbaade karaa ittiin dhaqu dhabee sababa agartee ka haajaa wayiitiif irraa shaagalamee anaannarraa bakka bu'ii deemiti oorruu san nuu dhaqi har'anaan jedhee guyyaa tokkocha san ganna dhiisee jedhe anachirraa ka'ee gama oorruu sanii wayitii deemu karaadhatti kanniisaa tokkotti dhufee jedhe charchii kanniisaa kanatti dhufee mana charchii ma'abuuda agartee warri nasaaraadhaa itti rabbi gabbaran mana isaanii kana bira wayitii dabru itti dhufee jennaan isaanii agartee salaatu ka agartee kaa'iyyanii rabbi kadhatan kana dhagahee jedhe dhageennan dhaabadhee laalee jedhe dasna jedhee na gammachiisee jedhe deemee itti goree seenee jedhe ni dhageeffadhee jedhe yoo laalu diiniin isaanii diinii kennarra diinii kabajaa qabuu jedhe maaliif jennaan diiniin isaanii diinii samirraa dhufere warra kijibatti dabale malee diiniin agartee kitaabni injiilii rabbi biraa bu'e subhaanahu wa ta'ala diinii dhugaa harkaa qaban gaafa sanitti warri gariin jecha ufii kijibatti dabalanii balleessan malee asliin isaa diinii dhugaa tire rabbi biraa dhufe subhaanahu wa ta'ala arginaan na jaalachiisee jedhe akka malee na hawwatee jedhe na butee jedhe duuba diinii kana seenuun osoo achi dhaabbadhee akkaataa isaan itti rabbi gabbaran laalu aduun dhiitee jedhe osoo bakka oorruudhaan hin deemin sinii galee yeroo kana agartee kaalafti dhiitee galgala osoo oorruun dhaqin managgalee jedhe wayta managgalu galgala abbaan kiyya galee na odeeffatee jedhe yaa ilmoo koo oorruu dhayxee naan jedhee na gaafannaan aabboo kiyyan dhayne maali osoo karaa deemu agartee kanniisaa tokko charchii tokko argee warra nasaaraadhaa ka rabbi gabbaran argee itti goree dasna jedhee osuma san dhageeffadhu guyyaan guutuun narra dabree lafti na dhiitee jedheen diinii ajaa'ibaatii jedheen diinii bareedaa yaa ilmoo kiyya diiniin diinii keetirra caalu diinii abbaa keetitirra caalu hin jiruuti maal diinii gaarii jettee diinii biroo faarsi tanaan jedhee jedhe lakki abboo kenna diinii kennarra diinii kana diinii karaa qabu diinii khayritii jedheen jedhe achirraa diinii jijjiiruu deema micaan kiyya ka jedhu abbaan taaftee agartee duraanuu jaalalaaf na jabeessa amma immootu anatu diinii isaa gadhiisee diin biraa seenaaf jecha na jabeessus seene jedhe shanshalata harkan na kaahee jedhe lukatti na kaahee jedhe akka ammanaan baane manan na hidhee jedhe ajaa'ib haala kanaan agartee Salmaanul Faarisiin ganda keessan rakkifamaa ture abbaa isaatiin eega sanii dhokadhee yeroo abbaan kiyyaaf deemeen keessatti hidhaa hiikkadhee warra kanniisaa sanit dhaqee diiniin kun eessa gabbarama jedhee gaafadhee biyya shaamititti gabbarama jedhanii natti himanii gaafa naggaadeen achirraa dhufte namni garas deemu argitan natti himaa agartee badee warra kanaan waliin deemee achitti baradhaa diinii kana jedheeni gaafadhee jedhe hayyeesitti himnanaan jedhanii achirraa deebi'ee hidhama abbaa kiyyaa keessa seenee jedhe gaafa naggaadonni shaamirraa kaatee achi dhufte giza isaan achirraa dacha'an achi agartee kaa fuudhanii natti himanii agartee naggaadonni sun dhufte yoo waliin deemuu feete kurfaa'inaan jennaan hidhaa hiikkadhee akkasin naggaadota sanii waliin kutee jedhe gara biyya isaanii yaa subhaanallah achumaa deemee agartee biyya isaanii dhaqee jennaan wayta achi gahee naggaadota sanii waliin abbaan kiyya gara an dabre na dhabe warra achiini gaafadhee jedhe eenyu namni diinii kana akkaan beeku naa himaa jedheen jedhe
usquf naan jedhan jedhe agartee usquf jedhaniini warra qeeysota ka agartee darajaa qeeysitiillee olitti jiru isa kana agartee kanniisaa keessaan bahu achumatti rabbi gabbaraa isa beeka naan jedhan jedhe bira nageessaa jedheeni bira nageessanii haara kiyya itti odeesse abboo diinii kana barachuu fedhaa na barsiisi ibaadallee si waliin godhuu fedhaa ufitti na fuudhi jennaan hayyee naan jedhee koottuu seeni naan jedhee isaan waliin seenee charchima keessa galee jireenyi kiyya guutuun isaan waliin tahee jedhe yoo xiqqoo turee jedhu haala agartee kaa qeeysichaa waytii argu qeeysichi akka malee nama fokkataadha jedhe akkamitti jennaan namtichi agartee kaa ummataan sadaqaa kennadhaa jedhee hawwisiisee muhaadaraa itti godhee wayta ummanni agartee kaa sadaqaa kennatanii waan qaban gadi harkufatan waan isaan walit qaban ufumaa fuudhee walit qabatee rakkataa tokkoofillee hin kennu masiida tokkoolleen hin ijaaru charchii isaanii tokkoolleen hin bal'isu fuudhee agartee kaa woshoo dilbii kana tolfatee gaayyaa achi guuree zahabaa fi ziqaa isaanii achi awwaalataa jedhe immootu ummataan sadaqaa kennadhaa waan akkanaa dalaynaa rakkataa gargaarraa maalii jedhee irraa guuraa jedhe haala kana osoo dalagu mallaqa hedduu walit qabatee jedhe achumaa gaafa kaanii azalli itti dhufee du'ee jedhe wayta inni du'e ummanni nasaaraa gayyaa'anii iyyanii booyanii wayta isaan wal gahan an abboo namni isin akkana boottaniif ka akkana taataniif kun nama gaarii miti jedheen jedhe maal abboo akkamii akkana jetta qeeysii kennan maal irraa agarte naan jedhan jedhe mallaqa hawwisiisee isinirraa guuree sadaqaa kennadhaa rakkataan gargaaraa masiidan ijaaraa akkana godhaa isiniin jedhe wayta isin walit qabdan mallaqa keessan isinirraa guuree agartee sanduuqa tolfatee achi walit qabata jedheeni jedhe ati ni agartee gizeen akka inaan jedhu akkasi godhu ni agartee jedhanii jennaan jedheeni jedhe bakki inni qabeenya sanitti walit qabe ni beeytaa yoo feetan isin garsiisa achumaa mee nu garsiisi jedhanii wayta deemnee agartee bakka lafa qotee inni itti awwaalate sanduuqa meeqa gaayyaa meeqa kenni mallaqa achitti itti tuulee biraa du'e achi yaasanii argan abboo dhugaa baanta namtichi fokkataadha jedhanii kana maal awwaalanii miti ka awwaalanii miti jedhanii jaanaaza isaa fannisanii tumutti seenanii jedhe dhagaan cafaqutti eeginni du'e barra ummanni illee ummatuma agartee jaahilummaa waan naman goon hin qabdu du'aa isaa ganaa janaaza tumus seenanii jedhe achi booda amma agartee achirraa hin turre nama biraa fidatanii bakka buufatanii jedhe nama biraa fidanii bakka buufatan jedhe namtichi amma fidanii bakka buufatan sheeytichi kun qeeysichi kun nama akka malee ibaadatii jedhe ka dunyarraa dantaan qabnee jedhe ka akka malee zikrii godhuu jedhe ka rabbii isaatti dhiyaachuu fedhuu jedhe jaalatamaa namaati jedhe akka malee nama akkanaa kana isaa kana baay'ee jaaladhee jedhe ibaadaa waliin godhu seenee jedhe nama rabbi sodaatuu jedhe baay'ee faarse isa Salmaan Ulfaarisiin yeroo isaa kan haala kanatti arge osomaan isa jaaladhee ilmiillee irraa barachuu jiru haala gaarii waliin deemu jiru ibaadaa waliin oofu jiru azalli itti dhufe jedhe kanallee wayta azalli isaa kanatti dhufeetiniin jedhe nin gaafadhee jedhe osoo inni du'iniin duratti waan jedheen bakkan irraa dhufellee ni beeyta waan an dhufeefillee ni beeyta dhabdi dunyaadhaan an finne abbaan kiyya re'iisa gandaati diinii kana barachuuf deemaa mee eenyurraa baradhanaadhaami jedheen jedhe wayta azalli itti dhufe osoo lubbuun keessaan bayniin duratti akkana jedhee gaafadhee jedhe isaa kana duuba waan naan jedhe agartee an nama tokkollee hin beeku ka diinii nuti harkaa qabnu kana harkaa qabu ka diin dhugaadhaan qabatee harkaa qabu ka diinii nasaaraa qaceelatti qabatee harkaa qabu nama tokkollee hin beeku naan jedhe gurbaa tokko malee inni sun agartee biyya mawsuul jedhamtu agartee biyya bilmawsuuliyya achitti argama biyya iraaqii kana achi dhaqii sheeyticha san maqaan isaa akkana jedhama akkanatti barbaadii isarraa baradhu naan jedhe achumaa inni agartee nu du'e isa awwaallee jennaan meeshaa kiyya walit qabadhee darasummaa agartee itti dhaabbadhee jedhe achirraa deemee biyya mawsuul jedhamtu tana dhaqee biyya iraaqii sheeyticha kana barbaadee qeeysicha kana itti bahee dhaqee oduu kiyyatti odeessee an abbaan kiyya daanyaadha akkanatti diinii agartee majuusaa keessaa bahee diinii kanatu diinii kayriti jedhee ka'ee dhufe namni an bira dhaqee ebaluun fa'a ebaluuni du'ee gizee du'u sinaa dhaame akka kanaan sitti dhufeeti diinii sirraa barachuu fedha jennaan seeni naan jedhe achii seenee isarraa diinii barachuus seenee diinii na barsiise irra gaarii namaati jedhe nama rabbi sodaatuu jedhe akka ka duraa sanii miti agartee akkuma namticha ka irra maayessaa kanaa jedhe baay'ee agartee ka diin rabbiitiin dhaabbataa jedhe diinii irraa baradhee jedhe qaceelatti anumaa haala kanaan jaaladhee innillee na jaalatee jireenya bareedaa waliin oofu jirru darasaaf sheeka walii taanee ilmi irraa barachuu jiru
isaa kanatti illee duuti dhuftee jedhe. Duuti itti dhuftee jennaan osoo lubbuun keessaan bahin isallee gaafadhee jedhe. Yaa sheeka kiyya akkan itti biyyaa bahe seenaa kiyya cufa quba qabda. Ilmi rabbii barachuufin biyyaa bahe dhabdi diinagdeedhaa biyyaan hin baafne haala kiyya maraani beeyta. Mee amma namni an diinii irraa baradhu ka ati beeytu namni diinii dhugaadhaa harkaa qabu eenyu naa himi jedheeni jedhe. Achirratti kunillee naa himee jedhe. Yaa ilmoo kiyya an amma agartee nama tokkollee ka diinii agartee dhugaadhaa qabatee waan nuti harkaa qabnu kana qabu tokkollee hin beeku naan jedhee jedhe. Nama tokko malee. Inni sun agartee kaanii fagaataa binasiibiina bakka jedhamu jira. Nasiibiina tana dhaqiiti achitti sheeticha san barbaadii irraa baradhu nama santu ilmii kana beekaa naan jedhee jedhe. Eessa bakki kun? Biyya amma Filisxeem jedhamtu tana keessatti argama. Akkana naan jedhee kana naa dhaamee jedhe. Achirraa ka'ee agartee ka ofirraa isaa kana awwaaleeti darasummaati agartee meeshaa wali guuradhee itti dhaabbadhee jedhe. Seenaan Salmaanii baay'ee fagoo. Obsa isin barbaachisallee haffazuu isin barbaachisallee barreeffachuu isin barbaachisallee obboleewwan. Salmaanul Faarisiin nama laayyoo miti. Achirraa duuba laal ilmii akka inni itti barbaade. Kanaaf nabiin kenna dhiirran warra kanaa osoo agartee imaanni urjii gubbaallee ka jiraatu taate dhayxee qabsiifatti malee irraa naftuu jedhe. Akka inni itti deemee ilmitti bahe dhageeffadhu. Akerri isaa Nabi Muhammad ta'uu heda. Duuba waan jedhe agartee achirraa ka'ee itti qaceelee jedhe duuba. Wayita achirraa itti dhaabbadhe deemee dhufee jedhe biyya Filisxeem tana agartee Nasiibiina bakka jedhamtu. Nin dhaqee achitti agartee sheeytichi inni naa dhaame nin argadhee jedhe. Argannaan agartee itti himee jedhe oduu kiyyatti odeessee jedhe qissaa kiyya guututti kaamilatti. Akkana ta'ee ebalurra dhufee ebalullee du'ee naa dhaame ebalurra dhufee ebalullee du'ee naa dhaame ebal amma kunoo sitti bahee yaa. Akka kanaan dhufee barbaacha ilmiittu na oofaa ilmii sirraa barachuu fedha. Diinii haqaa agartee isin biratti argeeti agartee sirraa barachuu fi naqee bali jennaan dhihaadhu jedheen kunillee. Hin dhihaadhee jedhe. Na barsiisee kunillee yeroo agartee osoma sheekummaa fi darasummaadhaan jidduu kennatti agartee dubbiin deemuu jirtu osoma kitaaba rabbii irraa barachuu jiru azalli itti dhufee jedhe. Imtihaana duuba namni inni bira ga'ee cufti sheekoleen gara akirat deemti hikmaa rabbiiti kunillee. Yeroo makana agartee kanallee duuti itti dhuftee jedhe. Nin gaafadhee jedhe kanallee. Yaa sheeka kiyya kunu amma wanni saahibban kiyyatti dhufe guutuun sitti dhufe. Duuti si dhaqqabde. Anaa nama agartee kaa xaalibaati ka ilmii barbaadu jiru. Mee eenyuun naa dhaamta naman dhaqee biraa irraa baradhu ilmii rabbi. Jedhee agartee kaa seenaa kiyyatti himee jedhe. Waan naan jedhe yaa ilmoo kiyyaan nama tokkollee hin beeku amma nama diinii kana irra jiru. Nama diinii kana harkaa qabu tokkollee hin beeku. Nama tokko callaa jira. Amuuriyyaa bakka jedhamtu biyya Turkii ammaa tana keessatti argamti. Amuuriyyaa biyya jedhamtu bakka san dhaqiiti. Sheeyticha tokko achi jira ka diinii nuti harkaa qabnu kana harkaa qabu achi irraa baradhu naan jedhee jedhe. Kana cufa xayyuurraa deemaniin hin jiru beeki. Salmaanul Faarisiin lukaan deema. Gaalli inni qabu hin jiru fardi inni qabu hin jiru. Gaangeen inni qabu hin jiru duuba. Haala kanaan inni naa himee jennaan achirraa ka'ee jedhe. Achirraa ka'ee agartee kaa gara biyya Turkii qaceele ammallee lafaa kana fagaattu beeki lafa walitti dhihaatatti miti. Achi deemee agartee kaa biyya san dhaqee achi sheeticha san bira gahee jedhe. Itti odeessee jedhe qissaa kiyya bi'akmalihaa guutuminna isii wajjin. Wayita agartee kaa itti odeessee tiniin akkana ta'e haala kanaan si dhaqqabe jedhee an itti hime dhihaadhu naan jedhee jedhe kunillee. Hin dhihaadhee jedhe. Irraa baradhee jedhe ilmii waan silaa inni beeku. Osoman irraa barachuu jiru osoo an irraan geessin kanallee duuti agartee obboleessa isaatii dhuftetti dhuftee jedhe. Allahu akbar. Hikmaa rabbiiti kunillee. Wayita duuti isatti dhuftee homa obboleewwan kaawwaniin jedhe jedheenii gaafadhee jedhe. Yaa sheeka kiyya diinii barachuufin biyyaa bahe sillee kunoo wanni agartee sheekolee tiyyatti dhufte sit dhufee jira. Diinii kanan sirraa barachuuf dhufeeti mee nama biroo ka agartee si malee jiru eenyu naa dhaamta sheekaa waa irraa baradhu jennaan iniin kun naa himee jedhe. Isinii galee waan naan jedhe yaa ilmoo kiyya namni tokko ka hafe hin jiru agartee ka addunyaa tana gubbatti kan beeku tokko namaa ka hafe hin jiru ka diinii kana harkaa qabu kan beeku tokkolleen hin jiru. Duuba amma waa siidhaamaa dhageeffadhu. Biyya Arabaa kana keessa nabiyyiin rabbiin erguu deemu yeroon isaa gahee amma ergama.
yoo rabbi si dandeessise biyya sani dhaqqabinaan jedhe jedhe eenyu nabiyyiin sunni beeytanii خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم كتاب إساني كيس جراني بيكن زبن إني إرقمو في أكاتا إسا قوتوني بيكن وان جدين أما اللي ملتون نبي يجسن التين بيتو بيا كيسا إرقم يسن كيسا أريأمي غند تمر إسيدا اتهد ماتو غند تمر هد ماتو غند كتقرى لمن جدو قلتو غند سنت قدانا ملتون إساتو كوكنا mallattoon lammataa yoo ati agartee sadaqaa jettee waa kenniteef hin nyaatu mallattoon sadaffaadhaa agartee chaappaa nabiyyummaadhaa duyda kana walakkaa ciishkurraa qaba ceekuu isaatirraa qaba nabiyyii isa wanni ati ittiin beeytu mallattoo kana sadeeni kanaafuu yoo rabbiin agartee kaahiree sii kenne nabiyyicha sani dhaqqabi yeroon inni ergamu amma kunoo naan jedhe yeroon isaa gahee jira waytima kana duuba kajeellan kiyyaayyuu kanaa namticha kana biratti immoo nin qadaabadhee jedhe sheeyticha irraa maayeessaa ka amuuriyyaadhaa ka biyya turkii kana biratti qadaabadhee jedhe diinaggeen qabaa jedhan gaafa kana agartee horiillee godhadhe eelillee godhadhe nattillee qadaabee jedhe kun sheeyticha addaati naggaadeen agartee biyya arabaatirraa dhuftee ganda sanii waa bitattee deebiti naggaadee san waliin dhaqinaan jedhee jedhe naggaadee biyya arabaa irraa dhufte tamakka irraa kaatee dhufte naggaadota tana waan jedheen diinaggerraa waan feetan isinii kennaa kun horii tana qabaa re'ee tana qabaa horii kana qabaa waan kana maraa fudhaa biyya teessan nageessa karaa naan deema biyya teessan dhaquu fedhaa jedheen jedhe hayyee naan jedhanii narraa qeebalanii jedhe achii ka'ee walii yaabbadhee deemee jedhe ajaa'ib wayta deemee agartee ganda waadul quraa jedhamu waadul quraa wayta gahu ahadiinatti diiganii osoo biyya isaanii makkaan nan gahin gabra godhanii na gurguratanii jedhe seenaan salmaan ulfaarisiin dhihaatu beek obsa barbaachisa waan jedhe wayta waadil quraa gahan ganda agartee madiinaaf shaam jidduu jirti wayta achi gahan gabra godhanii na gurguratanii jedhe namticha yahudaa tokkotti ahadiinatti diiganii jedhe achii gurguramee gabra ta'ee achitti agartee ka namtichaa dalagus seene jedhe anumaa namticha kanaaf agartee ka gabaree isaa ta'ee ofirraa agartee qotachuutti isuma gargaarutti seene chaansii biraan qabne madiinaa irraa yahudan madiinaa qubattu walitti firaa achirraa kaatee waadil quraa kana dhuftee jedhe wayta achi dhufe ilma abbeeraa isaati waliin haasayanii abboo gabricha kana naa kenni jedheeni jedhe achumaa agartee namtichi ganda waadil quraa yahudichi kun fudhadhu jedheeni fuudhee na kenneef jedhe achii na fudhatee kun madiinaa na fidee jedhe hikmaa rabbii kanaa dhageeffadhu waan ajaa'iba deemu ta'a fuudhee madiinaa na geesse wayta madiinaa dhaqe timira ni argee jedhe agartii akka namtichi naa wassafeessanitti akka sheetichi kiyya ka amuuriyyaadhaa naa wassafeessanitti ganda timiraatii jedhe gamannis timira gandi inni naan jedhe sun ganda kana jechaa mallattoodhaan ni beekee jedhe amma namtichi yahudiyyichaa kun na dalaysiifatu malee chaansii naaf hin kennine jedhe ani muhammad ergameef hin ergamne dhagahullee hin dandeenye oduu sanillee fuudhuu hin dandeenye jedhe yeroo kanaayyuu immoo nabii muhammad makkaa keessaa ergamee jira salawaatu rabbii wasalaamu alayhi haala kanatti anaa akka kanaan jiru muka gubbaa godhee timira anaa agartee kaa guurutti jiru namtichi tokko ka yahudaa dhufee namticha an dalaguuf sayyida kiyya kanaa gooftaa kiyya kanatti dhufee itti odeessee jedhe har'a ummanni agartee oowsiif kazraji warri agartee ilmaan banii qeeyyaadha walgeettee nabiyyicha tokko makkaa dhufa jettee gama kana walgeettee lafa dhiitu jirti jedhee itti himee jedhe akkana kunu achi wal fixu jiran jedhe an timira gubbaa jira isaan timira agartee jala ciciisanii haasayanii waytii dubbii kana dhagahe holladhee achirraa lafa dhahuu ka'ee jedhe timirarraa gabbu'uu dadhabe haga agartee itti bu'een beekuu jedhe duuba agartee ni holladhee jedhe achirraa lafa dhahuu ka'ee jedhe utaaluuf jechu inni duraanuu tana barbaadamiire waytan achirraa gadi bu'ee eeganaa gaafadhe mi abboo dubbii reefuu isatti himu jirtu sannatti ay deebisi natti himi jedheen jedhe seeyyinni kiyya kaan dalaguuf yoo an isaan hagana jedhe tana dhageennan agartee kaballaa fuulanna naqee jedhe maali wanni ati odeeffattu kanarraa maaltu siif agartee kana walitti fide deemdeebii gama timira keetiinaan jedhee jedhe kaballaan agartee fuulana jallisee waan godhuun qabuuti agartee achi gubbatti ol deebi'ee jedhu osoo oduu san dhagahee gurri kiyyan quufin
Allahu akbar. Wanni haga gabrummaa hamtuun jirtu beekaa yaa obboleewwan. Duuba agartanii kaa timira gubbarratti ol deebi'ee timira sanguurutti seenee jedhe. Wayita lafti dhiitee halkan ga'e timira hagoo tokko harka qabadhee guyyaa sanii ka'ee agartee kaa Nabi Muhammad dhaqee jedhe. Nabi Muhammad achirraa Madiinaa keessa gasseenee jennaan. Ka'ee dhaqee ummata addaan dhiibee akkuma godhe ta'ee deemee bira gahee jedhe Nabi Muhammad. Bira gahee jennaan yaa nabiyyicha kana timirri kun sadaqaadha. Ati amma agartee biyya biraatti irraa baqattee dhufte. Sadaqaan kun agartee siifi sahaabaa kan kee warra amma dhufan kanatti halaal taya. Namni isinirra rakkataan jiru hoodhu nyaadhu jedhee itti kennee jedhe. An itti kenninaan anumarraa fuudhee sahaabaa isaatti kennee jedhe nyaanne. Aha dubbiin sheetichi kiyyanaan jedhe dhugaami jecha achirraa fudhee jedhe. Mallattoo takka achitti argadhee jedhe. Mallattoo takka achitti argadhee jedhe. Nabiyyicha ta'uu isaa. Guyyaa biraa itti deebi'ee jedhe. Isaa agartee sahaaban isaa jalaa du'ee baqii itti nama awwaalutti jiru. Achi itti dhaqee wayita agartee achi bira gaheetiniin jedhe duyda duuba isaatirra maree jedhe. Duyda duuba isaatirra. Maaliif mara? Wanni inni duyda duuba isaatirra maruuf waan biraatii miti irraa hubatuu fedha duuba. Akka inni agartee namtichi wanni dhaameef kaa waa sadii himi. Waa sadeen inni dhaameef san irraa laaluu fedha. Chaappaan nabiyyummaadhaa duyda isaatirra jiran jenneeni dubbii san baruu fedha amma. Wayitan akkana duyda isaatirra mammaree na argeetumaan agartee hamsoolaa duyda isaatirra akkana oraratee jedhe. Oraratee laalee argee jedhe agartee chaappaa nabiyyummaadhaa duyda isaatirratti. Arginaan achumaan irratti kufee dhungadhee jedhe. Maal taate naan jedhee jedhe. Bara akkanatti agartee ka seenaa kiyya jalqaba irraatti odeesse jedhe. Nabi Muhammad sahabaa isaa guutuu walii aydachaasee waan inni jedhu dhageeffadhaa jedheeni jedhe. Achi isaan irratti muhaadaraa godhee jedhe. Akka sanitti eegasanii nama kana bilisoomsuu qabna jedhanii sahaban guutuun muratanii lafaa ka'an. Namticha isa gabroonfate dhaqanii dubbifnaan namtichi waan jedhe hundee timiraa 300 dhaabuu qabdaa jedheen dachii agartee haarawa irratti. Ammallee agartee waan biraa mallaqarraa itti qabate duuba. Sahaabaa Nabi Muhammad akka jiranitti gadi yaa'aa jedheeni cufti isaanii gayyaa'anii bakka agartee kaa 300 qotanii hundee 300 agartee harka isaatiin Nabi Muhammad dhaabeef. Mallaqallee waan inni itti qabate san akkasitti fuudhanii kennanii Salmaanul Faarisii bitatan ummanni muslimtoota. Salmaanul Faarisiin achiin bilisoome. Bilisummaa keessatti waan inni dalage mootu har'atti fixuu hin dandeenyu. Akkana fakkaataa seenaan Salmaanul Faarisii karaa gabaabbinaan inshaallah yoo rabbiin alamaa fedhe seenaa isaa itti deebina. Ana biraallee salaanni gahee isin biraallee nama hedduu biraa salaanni gahee jira. Wajazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum isiniin jedha. Galatooma inshaallah dhihaadha wal dhiheessa. Yoo rabbiin fedhe seenaa Salmaanul Faarisiitii fi akkasuma seenaa obboleewwan isaa martuu akkanuma babbareedaa akka sahabaadha. Itti deemuu jiraanna itti dhihaadha itti wal dhiheessaa isiniin jedha duuba. Itti dhihaadha itti wal dhiheessaa baroomsa sahabaa akka isiniin dabarre obboleewwan keessaniifillee sheer godha. Haala kanaan dhihaadha inshaallah jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum. Isin jarjarsuu kiyyaaf dhiifama godha sababaa sa'atiin agartanii gabaabduu taateef jecha akkanatti ariine seenaa Salmaanul Faarisii inshaallah waan nu hafe guddaa jira. Gahee inni agartanii duula keessa qabu jira. Gaheen isaa guddaadha. Duuba agartanii inshaallahu ta'ala irraa haasa'uuteenna yoo rabbiin alamaa fedhe. Akkana fakkaataa agartanii jajjabaadhaa isiniin jedha. Wajazaakumullahu khayran. Rabbiin barakaa isinii haa heddummeessu. Waan baranneen keessa rabbi barakaa nuuf haa kaa'u. Waan agartanii diin irraa nu shaagala rabbi nurraa haa qabu. Hamtuu cufa rabbi nurraa haa qabu. Khayrii rabbi nu haa uffaqu jenna. Galatooma inshaallahu ta'ala laftillee nu biraa dhiitee kaa dukkanaa'e. Viidiyooleen duruu agartanii gurraachatanii gartanii akkasiitti inshaallah walitti deebina. Wajazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum.